muraho neza ndabasuhuje. FARDC ndetse n'igisirikare muri rusange cya Kongo, Perezida Antoine Tshisekedi umuvugizi w'igisirikare cya Kongo batangaje ibintu bikomeye cyane. Tshisekedi atangaje intambara yeruye mu gihugu cye cya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Imbunda zikomeye, ibitwaro bya kirimbuzi, amagrenade agiye akomeye haramanuwe mu mujyi wa Goma. Perezida Tshisekedi nta mbunda iremereye asize. Igitwaro cyose yaba yibitseho n'inkunga zitandukanye ibihugu by'amahanga bitangiye kumuhereza, byose arabimanuye. Kagiye kwirukana M23 mu mujyi wa Goma, kagiye kongera yigarurire umujyi wa Goma. Gusa ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byo muri Afurika byo byagiye byandika inkuru nyinshi zitandukanye, bavuga ko M23 itava kuva muri Goma nk'uko umuvugizi wa M23 w'iri Ngoma yabitangaje ku munsi w'ejo ubwo bari muri press conference hariya mu mujyi wa Goma. Yavuze ko nta gahunda yo kuva mu gihugu cya Kongo bafite, cyangwa se yo kuva mu mujyi wa Goma, ahubwo gahunda ni intambara irakomeza basatira umujyi wa Kinshasa. Nubwo abazi izi ntambara cyangwa se abanyepolitike bakurikira izi ntambara bavuga ko M23 gufata Kongo yose bitashoboka, ngo ntabwo byakunda kubera ko Kongo ni nini cyane. M23 ntabwo yayifata. Ariko umuvugizi wa M23 w'iri Ngoma we yavuze ko gahunda ari gukomeza bagasatira bagafata igihugu cyose, cyane cyane umurwa mukuru wa Kinshasa, ngo niyo gahunda bafite. Gusa Antoine Tshisekedi we ntago ajyamye, yavuze ko agiye guteza intambara ikomeye cyane hariya mu mujyi wa Goma, ngo nashaka urimbure, ariko M23 itamusuzuguye. Abandi bo ntago ariko babibona, bavuga ko M23 mu myaka yashize yigeze gufata Goma ikugwamo n'abanyamahanga, nibo baje kurwana mu mujyi wa Goma. M23 ibona ubuvamo. Sinzi niba Tshisekedi we yabifasha, nta bindi bihugu bimuteye inkunga barwanye M23 ive mu mujyi wa Goma. Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu bitaza gukunda muri aka kanya. Nubwo Tshisekedi we yarakaye, yasaze, yasizoye, yamanuye ibitwaro byose bya kirimbuzi afite, karwanye M23 mu buryo bukomeye cyane. Ese ibintu Tshisekedi araza kubikora, cyangwa nk'uko babivuga ni wa munwa we uba uri gukanga yashyire mu bikorwa? Ibi ni ibintu abantu benshi bategereje. Amahanga yo hararebeye, nta kintu na kimwe arabitangazaho. Gusa Tshisekedi we yarakaye, yasaze, yasizoye. Menya byinshi muri iki kiganiro, uburyo Tshisekedi ari gutegura operation karabutaka yo kurwanya M23 mu mujyi wa Goma ngo ivemo burundu. Ese ibi Tshisekedi araza kubigeraho, cyangwa ni ugukanga gusa? Ni umunwa urimo kubivuga, ntabwo araza kubikora. Nyaboneka nkibutsa ugeze kuri channel bwa mbere, ukigera kuri channel bwa mbere kanda kuri buto ya subscribe, ukore like, share ndetse na comment, kugira ngo ibiganiro tuzajya tenda tukugezaho uzajye ubibona mu ba mbere. Ntihazagire n'ikiganiro na kimwe kiza kigucika, cyangwa se breaking news ibicicikana ku nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ujye uyibona mu ba mbere. Muhaye ikaze. Ngubu kandi tuvugana saa hizi umujyi wa Goma uri kuyoborwa na M23 yakabye y'ibirindiro. Muri make
wabara ko ari we murwa mukuru wa M23 ubu ngubu usigaye ifite, dore ko ahise batangiye gutumiza press conference abasirikare ba M23 niba bari gukontorora umujyi wa Goma ku buryo buteye ubwoba cyane, ku buryo banatangaje ko umuturage wese wa Goma asabwa gutaha akajya mu gihugu cye hagakomeza ibikorwa nk'uko bisanzwe, umutekano ni wose mu mujyi wa Goma. Aya magambo barimo gutangaza Kisekedi we ari kumurya cyane, ntabwo abyiyumvisha uburyo M23 hari guhumuriza abaturage ngo bataye bagiye mu gihugu cyabo hariya mu mujyi wa Goma. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yasabye abasirikare bose bahunze intambara gutaha bakajya mu gihugu bagategura igitero karabutaka kuri M23. Ariko Perezida Kisekedi mu magambo yatangaje yavuze ko umusirikare wese uzataha yamushyira igihano cy'urupfu, ngo nta kuntu umusirikare yatora ku rugamba ngo narangiza asubire mu gihugu cyamubyaye. Ntago ibyo arimo kubyumva neza. Ese ko mbona hagati y'ingabo cyangwa se y'umuvugizi w'ingabo za Kongo na Perezida Kisekedi batari kumvikana, biraza kugenda bite? Aha niho benshi bari kubona ko FARDC izahora itsindwa. Iyo nta bwumvikane burimo mu rugamba mugiyemo, sinzi niba ushobora gutsinda urwo rugamba. Amahanga yo cyangwa se ibinyamakuru byandika byo muri Afurika birimo biravuga ko Perezida Kisekedi natumvikana n'abashinzwe cyangwa se n'abasirikare ba Kongo, abavugizi cyane cyane abamajoro bakomeye, katazigera atsinda urugamba. Ndagushima twanye mu kiganiro, by'umwihariko ukaba witse gukanda kuri buto subscribe, wakoze like, share ndetse na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi uzajye ubona mu bambere. Njye mwari kumwe na Pacifique. Komeza ugire ibihe byiza uhereye hose. Imana ibarinde. Ndabakunda cyane. Nimuzacikwe n'ibiganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye. Naho utaha. Ciao ciao.